ki paum ten tu phan hen sangsari khomuna media and documentation team ho kitung ginin tuai ho bung le khosung ho tu dola lamkai ho to hulim na pha chom chai ga ne diu hin chima sanga chun tun ga vele han kazit ka ve hin ho bung langa mopu tengai le alam chom chom alam kai ho hung khom win to hin masapenin ama ho hi kimel he to na nga ne hitin self introduction ga ne hitin asi pe na kon ga pan hitin cái le Bauden dongel kahin PYF phone esilai sangsari munahin missionary evangelist nei kojuvin kana pangin aije ki pau me बादिन हमारा नाम तो प्रेम बहादुर राय है। यहाँ हम लोग का संसारी ब्रास सास को हम मेंबर चेयरमैन है। थैंक यू पुलंगा जोंगा नायतिन केमा ही चुंगमिन लोन सिटलो सोंबुंग पीसी आकोना इसको मुना इंचार्ज दिंगा ही एक सोलो है कि पाव में तो जोन किमेल है तो नेगा नेताविन अभी हम लोगन सवाल एक दो सवाल पूछेगा हम लोगन का अभी संसरी में कितना ठू घर है और हम लोगन का संसरी ब्रांच चर्च में मेंबर कितना है आप बता नहीं सकने से बहुत खुशी होगा। हम लोग का घर तो 10 घर है, मेंबर तो 51 है। थैंक यू तो निगा हेड बंगविन अमुना हे होबुंग दिन मुन हो गा के हेड तो न दिंगिन दो ना इजाद हम इगा ने दिउ हिन पू चुंगमिन लुन सिलथो अमा हे तो हे होबुंग इन चार्ज इन अमा कोना दो ना नेवचा चा दोन बुन हो या मोदिउ किने मिन फा चमचा ga mangoite ki pawmin tua sangsari branch church he PC songbung wetching na noza umti hin iti kuma ko na hi songbung ho bungin an wetching am ti hoiga se pi theidu ham ka ki pa in eche branchar sangsari hi 2023 January tha akona hi PC songbung ngin hilai branchar sangsari a hi in charge dinga eina solo hi ki pawmin 2023 akona songbung wetching na noya hi ti chu iga helwin hi chima sanga he hobung hi iti ahung ki phudwa preaching station a iti ano ma tele branch church iti a hungka jam ti ho hi ega se pi theidu ham ka ki pa in iche preaching station hongki phu do hi 2009 akona hongki phut do he in 2009 akona hi 2022 last sun he preaching station he in 2023 kuma kona hi January akona hi branchar sobunga hongki tung do hin tu hi akum thumna honghi tan he ki pawme branch church sangsari 2009 kuma kona ki panti chiga zawin ichicho 2009 akona khomunnom PC khomunnom wetching na noin nomin tu ai 2023 akona he songbung wetching na noin na homin tu pe na hi nang hi in charge na hin ho bung hin nang ma chang se ha ole midang jong mo pu na nei dinga na ga gonam chong chu nei ga se jaw pe leo chun ki paum ten te ki pa ame ho bung hin masanga chu 2023 kuma hi ho bung sunga he mi thum ei ki sola hi in a hi le kum khat sunga chun mini kaloi te ni hong thei ta lo ji in a khelin babu sima gangte ama hi e sol pe win ama he to tuni chan gi ya hi he chikom branchers sangsari in charge mo pu na kala ronin chuteng le kaloi ka gol adang dang ho jong e ron pi atam ta hen e ron pi win Christmas New Year ho zo se jong he kaga aman pi jiu he ki pa me ho bung din mon ho tengale songbung ho bungin aga ve chingna thu dola ngai tha nei ga ni ta win hi le tu a hi sangsari hi branch church hinalai
zong le ho bung pi khingin ka hi zong le tu din muna hi ho bung hin project ilo to gun lam chom choma iga che pg ho hi epp ne wam ti ho iga se do ding ine jeng wam ka ki pa in hichilai branchar sangsari hi hobung thing a hi lo lai wangin to gon ho project ho hi thingset nin wang kanei powin a hi wangin la kumsunga ding a hin to gon ne cha ho ka nei jiwin angol taw na ham hello le seminar ham hello wa hele program dang ne cha he kaga amang jiwin he ki pa me he ai le sangsari he nepali kho hin ki khop no ho a zong ya tang pi a he nepali pau hi jeng in na a pau lam wang hi nepali pau hi ase yula ka he ven he wang ka tho do thei pu ven ai wang he hafrong hindi a he atam zo a thang pi awang hi ka chi piu he hele la ho hi la nepali la ho hi na ga sa thei tawam lalam sangwang hi pathian zalin vetlowin dong kaga asa thei ta ven he ki ba me ho bung sangsari branch charge ve ching dinga in charge so he ki pa pi ta le so ta hin ema pa le ham ta tho jeng zo ha sat la jin ma ho hin hindi ho local hindi ho hi lo wa he le nepali pau ji nga zong wa choi la sa hen lang pathian thua zong hi ama ho hin aga pui jeng the hi ti zong hi ho bung mi pi ten zoi ga he divin na de yumin hi tun abanin do na ga ne kinu hitin ki khop na lam sang hap ta sung ho a hi lo tha sung ho a pathian ho kai khom na ho pwf lang hen lang hi lo le pyf zong jinga hi le itabanga iga chi piwam iga se pi the du ham ki pa men ho in kaidan worship hi hobung ki khop ka nei jovin hobung ki khop hi pathian ni jingka ni tha jingka lami sunday school ni tha lam hi thupi ngai an ka nei jovin wa chan jan hi changwap seina le thu seinan ka mangowin titeng le misim jan kigin jan he pathian thupi seina an ka mangji wen he chuteng le pwf te lama ko na jong hi pathian ni sun ni dan som na ni ting le ama ho chairperson secretary lam kainan ki khop na he kanei ji wen he chuteng le pwf member he omen ai wangin kiloi khom na wang kanei powin chuteng la chapang jong omen children department jong kaga nei di powin ai wangin children department thu dola kalsun na ding o ma la ka kalsong win pwf thu dola kalsun na ding la ka kalsong tho win he ki pa me hele ki khop na ho pathian thu sei na ho ai ho bung mi te hin chilai mu na ho bung mi te nu le pa tam mi lo le nunga go thang ho jong hin pathian thu sei na mun ho he ama ho jong hin pg bam ole alam kai in charge lang ho hin mo pon hin la jing bam hichi thu sei mun ho hi hapta si a hi ama ho thu sei mun ni khat ka pe jing ho hin ai wangin hung lo ni seule ke ho hen amun he ka khel jeng ho hin ki khop na ho thu sei na ho wang he nunga ho jong ka chan sa win gol hlang ho jong ka chan sa win he asak la men ne lo lai ho wang he thumun ho ka pe po win he ki pa me lai mona ta san pathian ta san na tu dolin jong tha be na lai jong leo pathian thu ho jong ga se do the dingin lam kai mo pon jong pan mun ho ga pi ve ti chi ga heaven ki pa the ne hi ai le sangsari branch sa hi tu kum sunga he hobung ga tiang o te chlai muna hi branch sa hi thagau lam hobung mi te thagau lama masot na ding le ai lo ai thagau lang an khom na ti jeng hitin program b ki khom na ho jong che hi thovin ain la crusade camping ti ho hilo seminar ti ho jong hi igol jeng wam ti chu do na ka nei nom kinin hi crusade camp ki ti hi tu chan ge yen wang hi kaga nei kha lo dan he in ai wangin la hobung hin kum tin hin
an ngol taw na le seminar ham hi ka che pi jing win he iga ngai ta bangwin a hobung ta hen crusade camping ho ga khel hi jong le sangsari hobung mi te khat be ve le amun munin tu ma sangin jong ka de her khel lo ya hele song bijang ho in jong hobung mi za ham chilai muna crusade na munin ka kal so nge ti jong chu hobung mi ka kal so nge ti chu iga se do the hen lang abanin ga chiu hitin do na hi branch star jong ki pat pathian thulama jong hung khang to pe jing hi bangwen hobung pi thinga sim ding hi tu pe na hi song bung hobung o pona ma hen ai le tu din mun hin to lom tu na lam ho so ma khat ho hen lang ai lo wala hobung na to na lam chom chom ai hobung mi te pan la dan hi ga se do pi the le jun ki pa min te Ransar sangsari hi hobung klingsiat ga hi lo lai wangin tu ni chan ge ja hin pathina thil pe thil tu ho ga tha ho jong hi aga masa pen ho hi ama hon nin lut ni lo ba hogna choi lut no ba ga masa jo se ama ho ding se phla choi lut no ba chu ting le ki khop jo se a to lom uma he chang he to lom me tam hi jong la them kha kha ka choi jing wa chu ting le so ma khat ho jong hi map ni si hele absent lo wa ki pejinga he in tu lom ho tu na gam le ya jong he ama ho he akhang to win apa chu man he ai wang na to na lam ho jong hin to khom na ding christmas ta kon ham he lo wa he le thing chen ding hai lo le thakun ding oma yong chali ga se le ama yong thanom ta tu ni chan ge ya bang he ama yong hen pan ala jing he ki pa me hobung ai le che branch star sunga he member ga ngai ta bangwin som nga le khat ai in mi umza he in som be hin ai le sangsari branch star sa ko na he pathin lengam na tong missionary tam evangelist hi lo ai le pathin thu ki chu na lam ho hi jeng wam chiga se do ding ne jeng wam ke ho Ransar sangsari ako na hin theology sim pastor ki chu ho wang hi kaga nei pubin ai wangin la bolsol gam kai sponsor na noya na tong mi khat ke ho hobunga konin tes badur suba ama hi a feel lala bosti haringa jawa ding hen kasol do thejun he ki pa me ai le tu ma sang chun na khozo gam kai khopi sangsari branch star song hin anado moi tan ho bung pi ting hi lo lai wa hin jilai mun hin na khozo gam kai khopi jong ana umeti chu ana ki hin iti kuma uma tenga hele mi pi dinga chu itabanga khosung mi te thano mabam ole gi sa bam itabang din mun ham ti jong chu nyau cha ne ga se ta pi the leo chun ki pa min te ki pa me che kum phabep masanga chu hobung gan thei mi khom cha ki hi wangin kisu lim na tingin gam kai khop pi hi avela khat vela kit thei hi dingam ti chu kana ki ho ji ven hi le kum khat chu pc na khojo lama dinga chu gam kai khop session chun e phat sa pi ta je ven akum ki nin avela kaga thum ki no le gam kai mi te ngai lut na zalen gam kai mi te ho ki thu pi hat na zalen tu kum sang ni le som ni le nga January tha achun hichi branchar sangsari mona hin gam kai khop pi som li le ko chan na chu kanala thejuvin preaching station hu hi akona khop pi gam kai khop pi ni ve chan na kanala naw jong a hin he ni ve chan na zo heta na ki pa me branch stars preaching station hi akona branch stars din munin tu hin dingwin hin la na khozo gam kai khop pi hi ni ve alaw hitan zoi ga do bangwin khosung mi te dinga hi itabang thanom jiwam tabanga khop pi ga ho he ama holama kona ole gi sathe am ti ho jong chu ga se the di bem khopi la kin ga dop kiti maljin ga nei kiti hi ama ho dinga hi athandop na lam ta o hi in
in lo ho vet le wang hi thun na zat hi lo chin lut na chathem ga don na dinga yong chu ki phatlam jing a hi wangin la ma ho hin ta sa a chairman pu na sei bi bangin ta salama ka gen thei wang win thagaw lama mi hau sata ka he wa ti ji dung zo ya chun emo hi khopi hian lang i pi maljin hong na ting jong le tuna hi kisu khom deu an kong bol deu ti le to do kit jeng o he kitabang ta pon tho ta pan lami hi win he ki pau me chairman pu kam cheng ti ai ga ngai thau ta san thamin gen thei khe jong le bang thagaw lama house ta ke ve ti chu ho bumi te ding a jong ga chin do ding in ade te ne he a hi kitil kho men branch star sijing na lai in som be member som nga le khat tu din muna member som nga le khat hi wa hin phan na che ta sa te tu kum je nga jong chu na kho zo gam kai khop pi ani ve na ho ana do mai tai ti chi ga he vin he azona pe na ding in charge pu do na ga kine nom chu sangsari khumun hi railway station kom chau ma hin hi chi ama ho gam mong mong hi sa ole railway gam hi ding in jong gin charmin hi cho thu do la he ama ho jong ha san no jong to mai thewin cho thu do la he neu chai ga se pe lo ki pa min te ki pa amen he che hi ga se ha sata jong chu ga hi en hei wangin hi che branchar sangsari hobung hungkitun do na gamle go hi amun hi railway hoop hi in railway sap le leng ho in jong thing pha phut hi un lang in pha jong sa hi un jing la thai jong le kisumang jing thei khop he ati anati o en hei wang tu ni chan ga in pathin in gam kai mi te presbytery mi te ho taw na isan pi ja lawin tua jong in survey jong hung bol jing ji bin rail line hung ding hi ti jong a sei ki na win hei wangin hi chi hi a hi ding a hi lo ding hi ke hon nong i macha sei ji ka hepo win railway sap le leng ho to ke het tu a hi ding chu apa pen hen hei wangin tu hin railway sap le leng hon jong umun lang ai wang ke hon pha ka ti teng le not do yang deu hi je in pha jong sa hi un thing phung pha phang phut hi un eina ti u ai in hi ji a hi ho in ga sa phat ding in the lo ho jong ki tup do ma sa ding ti jong he mud ki che lo ta ga hi ji a hi brand food charge ag ding ho jing sana jong he ato kha hi ki pau me chan chu in charge pu ya ki ho limpina hen lang ama kona tamta mo pon ne na ho mundin bon ho zai ga ngai thawin tuna ban ga chi ki noi tin tun phachom chakhat chilai mana so cha pu PYF Songbung Presbytery in asom so cha pu milun paulin dongel ama hi amuna cheng hin chilai muna hepa adin mun ho hi iti atang pi akin sudan ho helo le ho bumi te hin nele don aki hol na ho helo la kho chen thu do la he ga sei do theding helo adin mun ho ga sei pi thediu ham ki pa me ama ho din mun hi ha sata he ni ho tha kilo a he si muna hi ho sa hi de atang pi a ne ki hol chu atang pi a ne ki hol naw hi tu hin member ho jong hi akim po vin aji chu company a jong anu pa pa chi jing wa he za da ji pon ama ho yang mobile ne de hello kilo na de ha ji in tu jong hin mun gam thata ta jong chi vin hajira kilo na ni khotha kilo na akal sung do ji bi ne le don le kho sa dan wang hi ha sa thovin he in muna pansa podo ha ole mundang hosung lai mun ho ajiang lo cheng thelo wa podo ho hi jeng wam lai muna cheng thelo wa hi inni inni to bang hi pa ma pot do wa he na se wang hi pathin la ta hi ni khotha kilo wa ho bong ga ma he na sata pan ala wa he ahi le chilai mun hin in som tabang hin
chapang ho zong ga ve na hele chapang pha beb zong umwin le khasim na lam thu do la he school kai na lam ho a he school ho he kai thevam ole le khasim na langa zong he school kai na lang ho ti wi te chwa zong he ha san na tu wa school kai thelo jeng wam ti ho din mun ho zong chu ga he no min e ga se pi the di wam pathin jalin chapang ho wang hi LP school ho hin high school ho pha jong ta win ma ho wang he akai che win akai zuwin ai je government school ho ki pa min hi la khosung e ga khosung ti eng ite sa hin jong hindu bosti jong omin nang chilai mun ai ga se bang win sol chan to in omin mahur area hinaga pu hin ngam tha na to na lam thu do la he chomcha a chomlam ta din mun ho ita bang banga he ki pa na thu pha tang sam na he pan na lam ti chu ne ga se pi the diu ham pan la dan hi ke ho na sa le hi hindu ho sang sari khu chan hi ne chun hi cha hin ke ho jong kachi jiwin ama ho comment chadon khom na le pathin thu sei pi na hi se le pathin jalen kagamang jiwin ai je chubanin to dan rang pi hi nepali ho la nge ja akichi ji in jongoli bosti ahen chuteng le potar kem ahen tila bosti ho akhun akichi ji in khulai akileng ji in phat gom kum ho akimu ji imu hele taw na ki khop na damlo ho taw pi ho akimang ji chi chu to dan rang pi khat je teng le hau sapu hun hung je mo vin chi to wang ahen hung ki mang cha jing win ki phalam hun tin ei ko ji win thas se le pathin jalen ke hong to gun ka nei ji in he che ho bung mi te to ka kal song win pathin jalen akibol zom ji kin he je kum izat sol cha na to na he chilai mun na he na hitam ti jong chu ne ga se pi leo chun 2010 na chu 2010 March tarikh khana ko na chu tuni chan ge he pathin jala jemuna hi PYF4 somjal la ho bung mi te ho taw na jalen tuni chan hi akikimang chai na hi je ki pa min sol cha pu hi kum som le kum gu ongi tan tin kum som le kum gu chila mun na he ki pa na tu pha thang something ka sei he lo wa hele abulti la chun ain sung mi te chale naw te to jong anom khom hi vin tu hina ma he a quarter hina changsen omin pathian kin bol la ga se bang chun hapta se thase ho to banga he akom vela kipa na thupa thang samna na to jing hi tiong iga ngai thawin kipa omin hi etenga hele iga head be dio cho sol chapu hi ama bang banga ama pau bang banga tieng te ama pau bang banga nepali pau he atho the tai ti jong cho ho mi te ni ga he de mi hi chan cho atang pi ama na ton dan ho jong iga ngai ta hen lang a zo na pe na din je jubilee kiman cha na dinga he golden jubilee songbung presbytery ga man diwa he seinom hobung chairman pu jong hen ne te tin chitu dolen ama he pha chom cha ga olympic ki noitin जैसा हम लोग बोला शुरू में हम लोग उनका सोंगबुंग प्रेसबिटरी 50 साल हम लोग उन परमेश्वर से लेकर आया है आने वाला साल 2026 में हम लोग गोल्डन जुबली मनाएगा इसका बारे में आपको कुछ बोलना है नहीं तो मंडली के बारे में भी कुछ बोलना होने से अभी आपको समय देता है अभी हम लोग तो जो कोई अभी तक भी थोड़ा ये माने माई का दूध के मुख में दूध है जैसा माफी आज को दिन तक आगे इतना आगे होने पे नहीं सका तभी भी थोड़ा थोड़ा कमजोर के माफी है लेकिन आप लोग सब माई बाबा मिल के हमारा साथ में आज का दिन तो आप लोग हमारे ऊपर में परमेश्वर को माया से देखभाल करते हैं हम लोग को इंसान लोग दुई भाई आए मास्टर सार लोग आप लोग आपके आते ही है पास्टर लोग आप लोग वहाँ बाबू लोग से आता है इतना दूर रास्ता से जो अब इतना कष्ट है हम लोग को ऊपर में परमेश्वर को प्रेम बक के आया है
इसलिए वो प्रेम टू हमारा भाई बहन से भी इतना बुझने को नहीं सकता ने किया, सोचने को नहीं सकता ने किया, ये भी सोचता है हम। इसलिए आज का दिन तक अभी ब्रास सास में अभी हम लोग बैठाया है, देखभाल करता है। अभी फिर भी हम लोग का यहाँ का थोड़ा हम लोग का ये इसको थोड़ा से बनूँ यहाँ अभी कब माटी फेंकेगा बोलता, कभी घर तो लेके ले गया बोला, कभी क्या बोलता, नोटिस तो आज का दिन तक नहीं आया। इसलिए अभी भी हम लोग सोचा रहा इस साल में हम पूरा ब्रास तो पूरा फुल मांगेगा, ले लेगा, इसे सोचा रहा। तो अभी हम लोग कैसा करके लेगा, अभी हमारा नीचे में बैठा वो भी ढलफल है माटी का, और कैंसर का माटी जो खाली 4 बीघा निकला, वो भी सीएम से लेगा बोल के पूरा हल्ला करा। उठू से उधर थोड़ा रास्ता से उधर का भी ले लिया, 2-3 जगह का, तो इठू भी उठू से कैप्चर कर लिया। तो ये भी अभी बड़ी छोटी लाइन आएगा बोलता, कभी क्या बोलता है इसको लेके ले गया घर टू पूरा। तो हम लोग अभी लेके लेने से तो विपद तो हो ही जाएगा, बाद में सब इधर उधर का गए ठीक ठाक नहीं होने से तो थोड़ा जमीन का लिए भी थोड़ा तलाश करने लगेगा, काम में बैठेगा हम लोग। हम पहला में सोचा रहा यहाँ में इधर जो हम बैठा उस जगह बैठेगा सोचा, तो वो लोग बूंदे ही तोड़ देगा बोलता, तो वहां में न रहने को नहीं सकता बोलता। इसलिए आप लोग भी इसमें माई बाबा लोगों से थोड़ा प्रार्थना में भी अभी आप लोग परमेश्वर को नाम में, और वो सब आगे होने सकने के लिए यहाँ का मंडली का मनो हमारा छोटा बड़ा भाई बहन लोगन है, कोई स्कूल पढ़ता है, इसलिए हम लोग के लिए भी थोड़ा प्रार्थना में ख्याल कर दीजिए। इसलिए क्या करेगा, अभी हमारा भाई अभी वो भी पिछले है, वो भी बहुत सहायता करा हमारा भाई से भी ना। अभी हम लोगों पर इतना माया प्रेम करा, आप लोग इतना बड़ा बड़ा मंदिर, कितना सुंदर सुंदर मंदिर है। इसलिए अभी हम लोग का घर तो अभी से भी अच्छा है, आप लोगों को लेटिंग घर भी अच्छा है, तो भी हम लोग आज का दिन में होने से भी आप लोग आए के अभी परमेश्वर को प्रेम, परमेश्वर का बिना आशा में रहा, हम लोग का आशा भी पूरा आप लोग कर दिया, हम लोग का चिन्ह लिया, कौन से हम लोग अभी सृष्टि हो गया, कौन से करा बोल के हम लोग का सब आप लोग के ऊपर से हम लोग मालूम करा दिया। इसलिए हम लोग अभी संसार के लिए गरीब होने से भी आत्मा तरफ में तो धनी है, लेकिन धनी है बल्कि आत्मा तरफ में विश्वास करके चलने से तो एक दिन हम लोग सब ऊपर में जाने के लिए हम लोग सब आशा है। लेकिन तभी आशा से खाली नहीं होता, परमेश्वर को काम नहीं करने से तो पहुंचेगा नहीं। फिर भी हम लोग जाते जाते रास्ता में हम लोग खत्म हो जाएगा, परमेश्वर तो फेंक देगा। इसलिए उसका पालन करने के लिए आगे में हिलने चकने के लिए हम लोग 10 आगे में हम लोग अंदर में चल सकने के लिए परमेश्वर का, इसलिए सब में आप लोग भी प्रार्थना में ख्याल रखिए बोलते हम से बहुत खुशी है, परमेश्वर हम लोगों का साथ में है। हम लोग संसार तरफ में गरीब होने से भी आत्माइक तरफ में परमेश्वर का वजह से, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वजह से हम लोग उनको आनंद जीवन मिला है। इसलिए मंडली भी आगे जाते रहेगा, आप लोग भी प्रार्थना में जोर करके परमेश्वर का राज्य में भी काम करते रहने के लिए अंत में हम बोलने मांगता है। चंचो संसरी ब्रांच चार्ज हुबुंग चेयरमैन पुहिन तेले लाइमुना उमजिंग मिशनरी पुहिन तेंगाइले इंचार्ज पु फाचम चखर होलिम्पी नाइगा ने हिंतिन पथेनिन संसरी ब्रांच चार्ज हुंग मपुई जिंग हिंतिन हासन बोइना तम ता ने जिंग लाइन जोंग पथेनि हुंग पुइगाल का हिंतिन कि पाले थनोम ता इहोन जोंग हिजे हुंग टोंग दिन सोंगबु प्रेसबिटरी गोल्डन जुबिली हे ता साल थगा बा जोंग ताउन हो आ जोंग तेंगाइले हुबुंग मी तेजो से जोंग कि गो न फताइ ने दिविन इगा कि टीम कि नविन ही हिचन जो तुनि आ संसरी ब्रांच चार्ज तो होलिम न फारिगा ने जो हितानते